Friend Dubai. ماشي انا مفيش مشكله. اللويزة. كتبت لك وانا مش عاوز اخد حاجه اساسا. في سنه قلم بس الدنيا يعني ماشي. دخلت رجلي كده فكر ابوك تحت والتاني قال لي انت تنام على خشب ما تنامش على خشب. قلت له كام يوم؟ قال لي حياتك كلها. قلت له ازاي؟ الأبواب تغلق. Doors closing. Door is closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. New المحطة building القادمة هي White Caribbean. المركز التجاري العالمي. The final destination of this train is Expo 2020. New The building in next station is World Trade Center. Very nice. Happy ang Dubai. Ang ganda. White hello. المحطة القادمة هي المركز التجاري العالمي. The next station is World Trade Center. World Trade Center. خدت يومين يا عم. ये गोल्ड के पैसे तभी रूम मिला है इधर में इस तरह बस के नाम था बस से कहता है रूम इस तरह ना है فسحت الجماعه بعيد 610 انت تقول لي ما انا جبت بشار الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي أبراج It's Dubai الإمارات. Mall. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Emirates Towers. Emirates Tower. Wow. Very nice. Wow. أبراج الإمارات. Yan The guys. next station is Emirates Towers. Emirates Tower. Wow. Nice talaga. Tapos, papasok tayo sa Dubai Mall. Very beautiful. Walking at the side. Closed. الأبواب تغلق. Doors closing. المحطة
المحطة الأخيرة لهذا القطار New هي building. إكسبو 2020. المحطة القادمة هي المركز المالي. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Financial Center. Financial center. المحطة القادمة هي المركز المالي. The next station is Financial Center. Ang guys ng baka. Financial. ස්ටේෂන් දෙක ඉතින් මොන් ප්‍රයිස් වලින් යා ඉවරෙන්නේ කොහොමද කාලේ ඒක තමයි ඒක නම් තමයි එතෙන් කියන්නේ එතෙන් ඒක අල්ල තමයි හිටියේ ඉතින් 2024 ගේ තයි ඉවරනේ හරි අපිට 12 මාට අපරාධ අපි මෙයා ඉවර කරගෙන අපි මේක الأبواب تغلق. Doors closing. බස් එක කියන්නේ නිකන් ලංකාවේ බස් එක යනවා වගේ පාට. බලන්න යන්නේ බස් නම්බරයක් අතෝ කියනගේ. අපි හරියට යනවා. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة Be at the هي building. برج خليفة دبي مول. The final destination of this train is Dubai Mall. Expo 2020. Burj Khalifa. The next station is Burj Khalifa, Ayan, Burj Dubai Mall. Khalifa. Why did you? Ayan, kaganda. Ang Dubai. المحطة القادمة هي برج خليفة دبي مول. The next station is Ay, Burj Khalifa, Dubai Mall. Dubai Mall. Ayan guys. Burj Khalifa, Dubai Mall. Oh, gigi gitu. Mangalnya dia nanti menentukan nanti lah nanti. Arbet. Ayan ang train guys. Ng බස් වල mga මේ ගෙනියන්න බැරි කිය මිනිස්සු වෙනින් ලගේජ් ගෙනියන්න බෑ. Taxi gitu. الأبواب تغلق. Doors closing. doors closing. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي Uy, Dubai Mall. إكسبو 2020. Dubai Mall. المحطة القادمة هي الخليج التجاري. The final destination of this train is Expo 2020. The next station is Business Bay. Business Bay. New building this one. Wow. عملي بص بيعمل ايه المحطة
القادمة هي City of الخليج التجاري. The next station is Business Bay. Business Bay. bayar dulu on-base ulit besok day to day kan bayar. Kalau mau kan pena day to day. Ayan ang mga building sa Dubai. Bayar on-base day. Oh ya ada kian orang yang on-base ini. Ya mau on-base ini nanti. Business Bay. Bisa ya. Gaya ako nga ito rin teman. Mana ya on-base itu rumah tin. Dari ini dah on-base ini. Ito ko na po. Ay ko din. Jadi yang mana semua yang ini. Ah. Atau mana yang nggak peten tiga. الأبواب تغلق. Doors closing. Kaya kaya ba? Tapi on-base ini banyak. Oh on-base ini. Mana orang lagi dari business bay ini. Business bay ini. Ayaw din meron rin din. المحطة الأخيرة لهذا القطار هي إكسبو 2020. المحطة القادمة هي On Pasig. The final destination of this train is Ito nilong Expo 2020. The next station is On Pasig. Wow, nice building. Bus ini lebih halal. Ini apa dia anu begini. Imo pa. Pero ada kan. Ini ada yang paling kena gitu kan lagi segala hoyan deh. Mi po. Business bay kan. Hilton. Ito. Hilton Hotel. Ini GBR dia kan me bagaimana location kan. Mau bahan dan dia no. Ready no. Ini gitu kalau How nice ang Buku Dubai. dalam ini mau berarti TikTok kan mana? Iya betul. Kiye pa. Apni kiye ni kayo na. Hotel ini paling Ang ganda ang Dubai. Banyo building naman. Ayan, number. GBR ini sobar ini di mana? GBR ini. Ina po rin nila. Sports World. Yari marla sana जाने का दिन है इन्हें लोग होटल लाना मनंदी रेस्टोरेंट तारी itu nama mutu ya nabi jam 3 ya ada ya marla sana ya hai Wal may ang pwede ganyan no? Ne. RP ganda dia yari udah Nepal lu Talas na rin. Hi. Say hi. Hello. Piliado na ako. Kaya kita. Wala. Kalas na. Yeah.